Boya mogani bundi butukethia tukwala leo tukuborwa rekire mabango yo haro ya siasa. Tuita na mbere nkiama ya kuthetera Arigitani batongeretwo ni munene wa Mugambi Bakari Monuruna bangi kuma kiriro wangiro ogima bo mwere mero nibethirite bakirite mukana kiri banki ya Equity bade ya ritungwe bo na bathire nkuchina cithirite ire ati ko bakiaria ome agituo ke Equity AFIA mawa kira ingiro bo wete ne bamenyete ritungwe bandi bethirite bakinyamara bunene mantura bakwanende batire kuolelwa na mpoi Dennis Mugendi na utumenyethia nkuluki ni atongere babia mabisa baugima kirio kia Arigitani takio Kenya Union of Nurses, Pharmacists na bingi bare bakinyite mushine mao me CIBITARI ya Equity AFIA ukurukira itingoge bayo kugambu bakiuga batirito emishara yao kuma muri joina na kuongera kadita ntanta kana sumbe kirondene barongi kwangu gine o wamwe na minyamaro ingi iria bethirite bagikurukira ku Equity AFIA tuyete aturi vyama pia ritingwe baero di Meru County nonto bwa uthuku bura tureketie kumenya boko thithwa through Equity AFIA organization ira yunganite kana ina ngwataniro na banki Equity kwa na ugima wa mwiri na twamela mantera ya kuthithika ya mathuku kabisa duniani ya ithithika musiwa mawa ukilukira Equity AFIA nara gutwika ritingwe betu ba health nurses, clinic officers, laboratory officials, pharmacists na doctors ba ritangwe miaka ere kana thatu itara kuri wara kinya ngweka terminated. And part of them that have also been terminated are those that you are requesting to proceed for maternity leave. So as per AFIA, Equity AFIA, it is a crime to become pregnant. It is a crime for you to conceive. It is a crime to bear a child as far as Equity is concerned. That's why you realize that wherever they seek to go for maternity leave, they are terminated. Okiriji mabisa baba ugima baruga ni bamenyete ati kinya baruga ciangugi iria Equity AFIA ithiritwe ikiejana stiwite na mawatho na mitaratara ya ngugi untu bakajukia itagaria onto bani aritingwe kwena labor office era tukwende mnyane ontongo iritawa contract yekwera terminate within 1 week ote contract yakari duniani era ombo terminate na notice 1 week kwa wende twena kwa kuinga kwa eta twena court twena koleva twena nyake regulatory bodies sieto na tontobo mabisa baba ugima barira atongerie banki ya Equity kana Equity AFIA bombi kujukietagaria kenda gutiga mabisa baba ugima ba Equity AFIA mushine mawa ni bakona akiao na ketho atiu bobari atungata baugima kaunti yonde ya Meru kana Kenya iri yonde bakayukietagaria iguru ria banki ya Equity. Tusikia inaitwa Equity AFIA na tunashuku tu ya kwamba ni mulandi wa banki ya Equity. Na kama ni ukweli basi tutachukua hatua. Na ile hatua tutachukua kwa sababu wanachama wetu wengi wanafanya kazi na akaunti zao ziko katika ile banki. Tukidhibitisha tu ni ukweli wana uhusiano, basi tutawapatia, tutaketi na wao tuamue, kwa sababu kuna benki mingi katika nchi ya Kenya ambazo zinafanya kazi mzuri. Hatuna banki moja, lakini ukinyanyasa watu wetu basi hata sisi tutakunyanyasa. Tutatokea na tuwaambie wasipeleke pesa yao huko. Kama uwezi yalipa members wetu wazuri, hata pesa yetu hatuwezi kupatia. Okay, akwithirwa Equity bank ete na Equity AFIA then Equity ne batio bayukiria tu inyayo kethirwa rietorore tumirite some big name. Dennis Mugendi, Weru TV, mushine o maua, county ya Meru.